di channel YouTube kita di Leselagan Official. Kali ini kita akan merbabut jahe dulu ya guys di ladang ya kan guys. Oke guys, ikuti kita terus guys. Ini dia guys, kita merbabut jahe dulu ya kan. Ini dia guys. Merbabut jahe guys. Sampai sini video kita kali ini. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Kembali lagi kapan-kapan. Dadah.